Yang kay panipon malan mo na rakso kon Pohnpei waun kay sanan kan kulakan kunana lang kunang kaniko wow choro rong sokol machay kopna konyam kopna speaker and legislature song kong labalabangan nan banyan siya mumot sa government o chon Pohnpei misap pacuman muka kupuran karo song nan sokol machay Rahnwet sokol machay Rahnwet jaman pit kasarawi the end of her ceremony ang office in South and Wing Pohnpei. May napanong kailan katiyakan sa Pohnpei program. Lagi mo isa wasin Rahnwet. Mga nagkaiban, patlang mawa, lugan lang siya. Patawan muliang kay T, niya kay tuwan sa karatan, kapilap ang puwan sa mataylo. Kaya kituwan kubro. Isa-isal. Ano naman kay, dahil kubron. Kubur pasor, kubur kapay, kubur sarugan ko. Isa-isal ko naman kay. Ano yung kay kapiyo pa na wasaksik. Kaya program wat. Kapano, pagka Paiwang Pohnpei, pilihan waliyang kay tuyay tumal. Sa karatang kay bani, kukuran harap soko, Pohnpei, Wongi, soko, likod ko, nanalam ko, nangkanyay ko, o sa kulmar, lang kay kasampalkan, ang kaliyang tiyak. Kukuran ito, kasakset, ay tumalwaw, kukuran, kasay, Wongi, kapna sa pulimang may cabinet kan korupsyon wawon ki speaker yang may legislator kan koros orang kan nanap kumpura wawon ki chairman in port kan koros on port wawon ki palikan koros na ewang kaliwat o sansal Rahnwet kaya kot na kasaraw ni pan tongkas won juk kaya korusyo eo bana wasak sip kang wasay kopna labalabakan korusyo na isa Pohnpei program Rahnwet ikayo law o ibang patawan pagi o luke wan koron net ang uliyang charity o bagi sawas may present ko po rin ada sa awit ang kabin lolo ang koros ko yan o ngay ko dapat yun na sa rawit manama yun na kapagata sa prata ngay ko dapat murin sa wasan Rahnwet with kids gone and wayward cabinet speaker okay to tatangkan koros at benar wasaksya kasi wiat kabinet tuwan sabi ng mga kalangan ng kids wigyan siya umauksyon kapatid may talagang sa ay ko labalak William Dikin Koros o kabisa ko na yan siya raw ang kawin magit Koros ng program ng social sa pagi sa kulimar manaman ang kajin kaunta totoong Koros matano yawon ng kawin password kabayata totoong Koros kung kabayata Israel kan na kaki ka ito kan sa bulimar kapag sa main ko nakalap kajin kawin Koros o kawin program ng church kabayata siyong Koros na paano yawi
Maranatha, Son of Jesus Christ. Kailangan ng kubrong yung Rongen, song ko pumin, siya kung kubro, waliwawan, pagkat patuwang kamulo na kung song ko pumin. Unang sa palmatay programa yung suksit, yung karakter, ang patyong patulong ng ason sa karata. Asirelia, may ko. Muna iban patuwanan na itungal sa karatahan kasam. Ayaw, ang itungal sa karatahan. Tapos kapadapat pang pura na nilap. Ala Rahnwet o Rahnwet koros. So ito sa naman dahil kat and soy pasantiyan pura na nilap. Kaya ang so, dahil kat pawasan lagi, yayasin kapil karan. Kaya so ito kapatayan pura na yung mulo. Nansa ko na pukat, ayaw ko na yung tayo kapag akawin ko, pwede sabon na guro siya ulap, o kasantiyan siya ang guro siya sabon na kasantiyan, magkatay paano tahan pintaw. Tiyan ko muna iba marawan taon na, huwag tungal sa karatahan kayo po ni Pondorexon po ninyo. Wawalap tahan ko brand sa naan kan, wawalap kayo sabon mahalikan, naan kiniyaykan, wawalap kayo ti paros nang kalentriyan. Ay tungal, wow ba ang kupuran kabna. Manukaw na ki Speaker ng Legislature, Acting Chief Justice in Pohnpei, o Cabinet Officials kan, kapatayan Senators in Pohnpei Legislature, o siyong kubungkan na Melel, Principal Judge, may patay Rahnwet. Ay tungal wala, pinpahanto ka, Rongen lang siya. Nanawan net. Nakalap sikan koros mayang pacayang kuburatayin sa umasakan. Kaliyan talagang acting IG office kan koros o yang aki onto sa office in Pohnpei mabipacayang katayin PTA o irail kan mayang chow-chow kuwi bento to kakan kapayata teten to kan mamiyayat meron pagkapayata sa model kapanan lang. Ay tungal kabinglap. Iman padawan mulyanti Department ay suwat o lukayang kabna Speaker o katkatwa tungsak dalam pasamay. Essential magkabukuhan sa sudah ka kungsak o essential masap yay nitunan so paytikan nito na tayo mahangin. Rahnwet essential masap o wiyalar sa panaramas ng tuwan ko puro mga o kasabulitan. Uya ba yung sap? Hari, sap, o palpa sa depan kagmaw. Magdayan sa ko sa neti, o saan tatawagan sa namaw. Kaurag tangan sap, mariya ramas. Ay kaparo-paro ko mas, madahal ka pa na yung Rahnwet, kaya ngayon ka na ba, ang kuburan na nilap. Kapimlap, huwag ka kapay-paytaan, sapul na, kuburan na nilap. Kaya kakamiya, o kuburan yung katrayin. Totoo kiwan kakan santi, alam mo yung sambar, karayang kaisek, yung wat sa ononta. Unan ononta wat, iman kayo, yagi ay tungal kapeng, o ang kabina, Honorable Reid Oliver, o Speaker, Yamaguchi, o tiyan Pohnpei Legislature, kaisek. Kaya kinay sawan na mamail mo may rawad kakan santi. Ay taman, ay siya may patulong na nobiswat, o song nantriyang legislature ang kagan sa wasa ay patrola nga ikawawa atin ten pasatayal may patrola mo coach na nungasahan ko trabiyak volunteer. Arong main kuburan legislature ang siya bilpakal ay aduan coach up amper. Rahnwet kapay-paytaan takwat iman kayo kabang kiyang kapna legislature o kanikan koros may ubaner makara yung tatawag Rahnwet dahil kakiyo kano kapim kan kuburan na nilap kan kuburan kapina o meron Speaker Rahnwet Speaker yung mga asang nimet kasamo kuburgan yung pordong sip
me ran koros kaulun ban tatok we gus do susat itaran wasan tatok ai ka war ke makak kayu met ibilmen kadaman kita ke Pohnpei me santia tatok sudah ban kak mia baten pas legipan mau anan ten pas sudah ban ita asa ban ke begitu ke Pohnpei di sawas poteten lolle ko yang agmen ka wait koros en tatok en ka kan mia buen ka kan kaunsak Pohnpei on we ka isap on ke tan pa yin aimat kabre ngai tual ran ma o katen on kabina speaker o ka rusi kalangan puran ka rusi kalangan from karakter ay soksek ay pilapot sa karata nason ang patusang Ketua Muliang Charity o Luka, Speaker Pohnpei State Legislator ka sa pulman kita tumalong kita ang soksik. Kabalog. Kailangan balintay, mabawa, manyang patayang wasay tetarak kayu dia sama macam kepo ni o kabung lang an kran kau no ani lang waul ki medan kat buat ki ketika sampal o essential be sabul macam patro man nindang ritual kepo ni o kabung lab o para ko so ikay ko nan kani nabalap MTR wasay uloy so masapo o train chorus wow ni kabina and Pohnpei Honorable Reed Oliver wow ni panel kabinet kan o Sean Tatangkan na nagsagati. Wow ni board and board of trustee o management and department of land. Wow ni yang ay senator Carl Talupil lang siya o senator Carl o child course. Kailangan pasay sa karakter at kakan kukayang sabon mamayin office and speaker the legislature at yang patayang katong kasambalod. Essential be sa ininin kapungki waita namiyan. Ipilmin niyan sa water kapungki ang kabinak. Kuyaki katong wad esuto palitre utana panananan paliriyaw waita katong. Kalangan ng kabina, kuyaki utut ang tatok na miya, may latarangot kasarawi tatok kasilimut. Asan sa lamaw siyang wasay, may melal, yay kabikubigtaan siyang pa, siyap tuyang mo naramas. Kuyaki, asan siya, may yay, run kauno, siyap. Masoda siyap, amoy soda, metrika. Kauno kot kapikata siyap, muri, autapekan, o aramas, mekan siya. Riiwan ka siyang malpen siyap. Igin patrawan matala, o ulit Pohnpei, siyang silu, makin ka siyang pala, ulit Pohnpei. Ari, dana, yay siyap, ayaw, oni, ayaw, tanali, Ari, isu patawan beriau, siap utani kamera utani kesembalan Pohnpei. Maksudnya siap, maksudnya kairta, maksudnya siap, maksudnya menjualkan, maksudnya siap, maksudnya bisniskan, berpatron lakukan siap. Kamera lebe siap ni kesempal, o nituan wasai masani kapatron ta. Wasaan tatok ni kasampal. Ma soto wasaan tatok
tupsyo o aramas naman apaliway. Pasoneti o nekaway siyapukan sa bulmatay belet kapayan siya pansutukak and poita. Dari kalangan and belel kawait mamiyan. Ipatreng o ikamelala may yang ay senator kan patreng kapina tutuan masan ay nangin kailang may yay even person of the legislature nangin kailang dan patreng kapina o patreng wasya director kan o department kan wan kak koros wan anan and tip show and toto and kak biye wan kak show wasya tron totong kan Amelel Kampan Tatongan, when Kapaya Tatongan, and Melel Chow. Aymat Meman William Titi Melel, Puinin Kokosan and 10th legislature, Oya, Sakaratan, Kapatapat, Alangan, o Ereri, Kailangan ng kompromis, Speaker. Melel sa muli. Nang sa pulmatay program. Nang sa offset, pinag patawan muli ang child kit o patawan luka. Kapinan win Pohnpei, tiga na robol Oliver. Pilkap sa pulman kita. Tumalan kita sa offset. Asa ng kawin. Wow, kaping lingan. Lahan ko rin sa child coach, Moonmel Paros. Wagi itungal sa karata tepiyen. Kacuatan nilang. Itungal sa karata yang kapatabat. Melil patungan mo niki. Sa Bulmen Pohnpei, lakalap rakso kan Paros. Iso ko. Liganti ko, nanalang ko, naan kanyay ko. Akan marakan koros nan kalian uliso siriso wala balap kiti koros nan sapon macay kalian tiya uligi wawat sapon macay la balap koros nan kalian momotso opi pateng sapon macay son paka koros nan sapon macay government lab Pohnpei state yang akan municipal government kan koros wow and bil pateng itungal sakaratan Uri sa watchin Rahnwet. Dan kuburan wasay, port, and land. Marusian na. Kateng tatongkan babatosang ewang sa bulmatay tatay tungal. Kampan kaliensa. Wow to Auroran piltoke. Honorable Speaker, Manguchi, o Irail, Honorable Member kan sa Pohnpei Legislature Kaisan, Patuan mo niki, Son ko pong labalap, Melel, Acting Son ko pong labalapin Pohnpei, o yung amusyon ko pong kan. Wawat and Pil Sair, Irail lapalabakan Chorus, Mepateng Kitay Wasaksit, Malkatin kuburan. Puwagi sa Pohnpei Speaker nasin ti sa karata mesay iresiluwo. Ekis kasalangayala itungal matamataw. O ipatuan Peter Grema tami man patuan urun. Pero itungal wow melel ban kubur chorus. Patuan Willianti sa bulmay loob sinkapna. Kateng nasin ti sa karata me. Chianger mo ikayu. Patuan kapeng Puwagi lukwat, epil toke opsin kapila, o git kansen yang kateng, tatok kasumpal, tatok pat, tatok magtal kitin kat kipina Rahnwet. Na irairan Rahnwet, Pohnpei te, sa Pohnpei kumukitin tatongkan, sa isang rin, Commissioner, te, ETA Director, Sawan, Iliangagi,
director ni Sap, Wasai, me sabon matali yasin Pohnpei tal ket lale mogit no pesan. Ekay wiye ket nan pacho, ay malu, ekay wiye ket nan peran, en kamatu kusuk wasakset tal ket nan kasarawi ben. Office yung apten kanagnak, obil pananana kanagnak. En kapatayang sakaratan kapungong irailkan. Melel FSM Congress, National Congress, may yang sawas po yang 2 kilo ngayang since kan po yung tapunta ananin Pohnpei State. Yan sa water, purang kalipuli po kapung water into the legislature. Kaisap, po irailkan koros may utrum. Pwede, tatawag po siya sa kuita sang ni kasalatan Honorable Speaker. Wasate kis tan siya sa kanagayala, pwede ananapin ujut penen kalikan koros melel dengan pita kalian sent. Eriktai kis kapeng dieng legislature, pwede kamanaman yung sent memiya. O pili wasate ikan me, pilnan nanti yang porang kak yang sabaselong wasak set, pwede kakapali gampawat may ininin ko sumpal. Sumpar kaisip na wasay katin masa ni ninin Morayla. Ikaporapor ko magdahil koros katin muangi wen ko sumpal pen office wat. Tupusokan me, patolale. Me, kunengan mo yakul ko. Tupusokan sa may patuwin sa kargita ng sa Pohnpei State of the State. Ayayiye wala ko sumpal bet. Pwede diyan murkan en kakuye katongki. Ako po ka pwede salungan. Dari kapatayan kapinguat na amper mewiyawinan wasan kotala ayay pil kapinggiyan kupuran wasay kuya na asyado kato wasakset asyado ban tirak tambe amper pil usigulong nan wasan kotala ibil patawan kamele melepin pato sang benwaikan merapatawan where there is no struggle there is no progress imemet men kataman kiniya ibil men sakar kita ban murakan masyode epulpin petiyartan amperwo amoy syode epulwat etan tirak aptulang wasatikan sang legislature congress en kap kupurpen o yung benekwen kap pokata anan ibadawin sakar kita pampak toto may ininin mangay Thailand katin miyata plan Thailand katin pasana itu yende o Thailand ka katin nan tato o kaim sakala essential Rahnwet me imut ten paswat 10% Pohnpei ong railkan men nasa ko ong kacay men Rahnwet obil kan pat patokoi tikay me kan patotong sang ni karapete sa ye kasumpal men ong chonway riba tuwan kamelele me tame wasay ka tinapapali Rahnwet the director loan ye wasam kasumpal hotel kat manasa ni office anana pen office kasumpal pen office you आपना जो ऑफिसर सोचतान का विया ततक मेतान पुम ओन मेलन आ ऑफिसर तान कटोवन ओ ऑफिस टे ओ कटोकान मुरमुर ओ सोचान पर तान तियर आता शुतान के जिन मांगी मानान पेन कमाउलान ऑफिसो तान मिए कलांगनो तो के वासाय ओ सबुल मुमिकन जोन तकिन ऑफिस साब करस बेमिनिमिन पेन बोगी केबना गले सेटक कटोवन रुकवाट Kebina mo yung tingalin ki kaping buka trafo ko na and katalang kan kuramay board and land legislature devil congress o wasatika agit at tungal puko seven yang aja lakas taro boy kan buen kap kato ka bene tame pa nanan buen kap kuchungata o kapayata tataw kalangan din ko muy director wasay kalangan din sa bulmo muy board kan kalangan din chonda tong korusyen kalangan din speaker o legislature isa kalangan din congress o wasatika ikapingki irowet o kwento lang mo rin bet ibil katawan kamele din ipatawan pagkira speaker sa Pohnpei TU speaker rin kiti kung kumurma speaker rin me enpil kasamo sa wane the BTA commissioner po eki enpil pa nanane pay for success Rinang showbiz sa malar, ipatawan Crow nin kondiyan. May pilwiyamen engineer PTA, kamatay mo sa songer,
wasaksit ng kapan siyang miruwasin sa awan pero imen patawan kulian trial chorus tan kuburan court ko trial chorus trial gatin so jangwangi autaben lakap o tamig trial lan kat lang ab kaparapar ko nag-trial kan metan kap kata sang Rahnwet pilpatoy tan kak nanti yang tusela ko ye uram ko sompal en ka kuya tudusla ante kaguti ka katumtukti ko ba 10 password te yimwat lele semparer laisep akai te agin 10 password te yimwat imun police station the police kan bilwarila imun HC's office bilwarila imun OFA bilwarila in toto kay meninter amikak patron sakar kita Rahnwet kapatapatwet ni kaping pil ni pep mena moi wet tay kating sapulman ki aiso le ninin kapal puye ki kabisalet dapat pasusili ai pil kan patron sakar kita bagtay kating dapat patron sapulman ki aiso ma en kaping ki kitay me patron tungalan ki aiso ma wet kapal pukaten mie o taylen katiyang apul wasai katlong hampir tay kat nan kamaulan mun kainen o kamalan 10 password ay kapor-por ki may retay kan 10 pass taken ay sa fundamental government bill kan ya sa manmumot regional pagpag and bill taylang gantakan course nan Pohnpei yung siya wag iwas akset o iwas apukat metan kapay sa fundamental yayasin po kailangan din kupur karusyen o na regional sakarata ekispacho so kalalagi kapupon kan patolang speaker po pero silume nakasalita epis kasapungalan ni cuman mataman kalangan din wasay kalangan ng speaker kalangan din kupur karusyen o monay tan patroti imen bil talent po na siya construction company me auto katabi 10 password 20 na me patrona me Lulu Gonzales siya patrona ya aral company me eten company up sa pagmaterial kapingan bil to right kung isa pagmaterial liw ka na yata tawag ran pero kailangan din kupuran wasay o karusyen erero ito masaka kailangan din kupuran mo kapanahan mo yung Pohnpei o ang sokset dan sa pagmaterial kalantar yan so me kampawat pil kacin dapatawan awiyawi ay so nantober ki sang tiyanay o patalang kabna dapatawan patawan juga yang kuliapan tiyanay ang kabna Pandai, ayah angker, kilo pola perempuan. Ang sokset kailangan ko tiyang nan October o yanay ba patuan lang copy na executive o kilalikan ka ay ko tiyang labo-labo anak kasi pula bil sanger copy na o lang karakter lang
Main ko yung match out ban sa pan match ay Rahnwet kalanganin kuran koras o kasalilla.